Juan Bocha. Número 24, Alonso Guela. Número 31, Guillermo González. 32, Pablo Arguindey. Número 43, Hugo Sánchez. 44, Aris Pamuk. Número 46, Diego Sergué. Eco número 77, Iker Sama. Adestrador, Martín Guerreiro. Por parte de Ricardo Bartosilla, número 0, Omar Dián. Número 3, Javi González. Número 9, Nico Celián. Número 10, Alex Iglesias. Número 12, Martín García. Número 13, Joel Souto. Con 14, Ignacio Luazo. Número 8, Santiago Martínez. Con 21, Diego Val. Número 22, Valentín Carrizo. Número 24, Rubén Rey. Eco número 45, Jason Sur. O adestrador, Héctor Méndez. Dirigirá o encontro os árbitros Iván Escariz e Javier Nova. Moita sorte a todos e que disfrutemos dun bo encontro.
Hola. Boas tardes, imos comenzar o sorteo. En primeiro lugar, unha caixa de riquiños de San Brandán para o número 468, caixa de riquiños de San Brandán, se atedes, baixas aí. Dino, segundo, en este caso, unha paleta reserva Dog para o número 451 de Oralvare, e o terceiro, unha botella Magnum de Albariño ganada por Adega Lagar para o número 545, botella Magnum de Albariño, vale? Baixades e a collemos. Quédanos en este caso o último sorteo, en este caso para os socios, sorteo especial, aproveitando pues, o recente Copa ACB, que son o xogador Jonathan Barreiro, firmounos, asinounos un cubre e nos a sortealo entre os socios que teñades o número